Kita tinggalkan dulu. Barusan Sulistin memenuhi permintaan dari keluarga besar Sokibul Kaja. Kali ini akan kami hadirkan untuk menemani seluruh penonton, khususnya masyarakat Ragung Pengaringan Sabang. Kira-kira siapa penonton? Yuk, saya minta tepuk tangannya mana dong buat Habib Hussein Hinduan Al-Ibrom untuk Anda. Wih, mantap, luar biasa. Alon cak boleh bi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Bu, alhamdulillah kita ngantok. Oh, mun kita ngantok kulo tojo kulo deki mula ngantok bae. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anyanyi baba na payatas Bu. Hah? Baba takut perkosa kulo Bu. Punten Bib. Ah. Ibu teh begelak sampai adung gindung potrana di kekeng marke sampian. Iya marena. Sederin es to sampian. Pada remam Bu di Bib. Loncak sampian kamu nih. Pak nyanyi ibu Bu. Cumpalet mati. Punten Bib, lembut meloncat ke bebe nih, coba nah. Enggak. Ada lembut aja ya. Lanjut. Oke, lagu Madura apa Arab Bu? Madura lagi. Mungkin Arab kulo tak oning Bu. Keng mataber. Oke. Suara motor Honda sebuk. Udah kita tembus ke WC kok terus dah sebuk. Ring Madura kabanyakan, ring Madura kabanyakan lakar king keunge. Nyamah tenggen tengah bi ring Madura ebe ombe. Nyamah bagus Arab ngalak dari Quran. Bi ring Madura pasal bun pasal salat. Rahman Ar-Rahman Sulaiman Asuliman Abdul Samad As-Samad Asli Ahmad Asmad. Wah, ya ratu jodoh dan longker. Umi mun ikhlas nolongi tatangkeun lakar tak menang karing Madura make jauh taretane sering urusan tingkap paling estete keng sayang bahasana ring Madura nyamanan biluk tak temu konco bungkana. Ring Madura kabanyakan lakar king keoge. Nyamah tenggen tengah bi ring Madura ebe obe. Nyamah bagus tak Arab ngalak dari Quran. Bi ring Madura pasal bun pasal salan. Yusuf Abdul Rauf Ar-Rauf Ahmad Muhadar Amosdar Abdul Kahar Ar-Rasid Masjid Am-Mahjid Yuryoyon Mungkar Nakir Banakir Masya Allah Arif Naulga. Hey, joget mi. Siap joget mi. Hey. Oh, ya mantan ongke. Orang Madura tak tikmanya keng mun esalai innalillah urusan todus bagi kelake taronanya beasan dengkare keng sayang bahasa nacik ring Madura nyamana bila tak temu konco bungkana. Ring Madura kabanyakan lakar king keoge. Nyamah tenggen tengah bi ring Madura ebe obe. Sebagus tak Arab ngalak dari Quran. Bi ring Madura pasal bun pasal salat. Ahmad Yusuf Yusuf Abdul Rauf Ar-Rauf Ahmad Muhtar Amosdar Abdul Kahar Abdul Kahar Abdul Rasid
Abdin Ahmad Hayyun Ayoyon Karnake Benakiron Rafi'i Rafi'i Syafi'i Api'i Abdullah Alun billah Abdullah Tarik man Ketidullah Asik asik Joget bang Tina meledek di tak bisa seru kaki deki Iya Iya pak, pak penuh ada pak Ragu Orang Madura tak atik manyana Ingmun esalai innalillah Urusan todus bagi kelake Tarona nyamba asan dengare Kek sayang bahasana Reng Madura nyamana Bila tak etemu konco bungkana Reng Madura kabenyaan lakar keng keoke Jamah tenggan be Reng Madura Eba Oba Nyama bagus da Arab ngalak dari Quran Bi Reng Madura pasal bun pasal salat Ahmad Yusuf Aid Yusuf Abdul Ra'uf Ar-Ra'ub Muhammad Muhaddar Am-Musdar Abdul Qahar Adul Kahar Abdul Rasid Ar-Rasid Ngoda Masjid Adiyamah Hajid Hey Lanceng rip Joget mi Joget mi Woo! Joget ba Orang Madura tak antik manyana Ingmun esalai innalillah Urusan todus bagi kelake Taronanya beasan dengan Terima kasih. Keng sayang bahasana Reng Madura nyamana Bilu tak etemu konco bungkana Yo Reng Madura kabenyaan lakar keng keoke Nyamah tenggenteng Reng Madura Nyamah bagus da Arab ngalak dari Quran Bi Reng Madura pasal bun pasal salat Abdul Hakim Abdul Hakim Abdul Rahim Abdul Rahim Masya Allah. Masya Allah Astaghfirullah Ampora Allah Hey Aduh Lasumi Yang adop lemaan lami